uthi uyaqala ulive ngo5 manje u20 past 6 kwenzakalani Max ngawo? Ikhona nje la. Ya ukhona angani noma uyasizwa yini? Ngicela ungaveli ngevideo ngoba indawo engikuyo ayingivumeli. Hayi vele ungaveli ngevideo kululeka. Kululeka ungaveli. Ngithi mina Max asilungise lekuqala. Kungabe ngazuthi ngithembisile kuyikholi manje angisabuyi kube ngathi senginenze ilimi. Max la ngokomthetho bengifuna lenkulumo siqale noThabane nawe nikhona kodwa ke sengiqalile ngakhuluma noThabane. uThabane wachaza ngendlela achaze ngayo ngizomcela uThabane aphinde sewukhona into mina ngimdala kunani ngezinye izinto yabo kakhulu futhi Max wena uyazi ukuthi sidlule phi nawe yabo bengemnandi abantu abatshelwa yonke into la kudlulwe khona Thabane uyazi sidlule phi naye bengemnandi lento eniyenzayo anigcini ukwenza lento nibukanisa mina nepower kukodwa lokho ningakhe sahluleki and sekune nabantu manje abasizakalayo sengena amagama abantu abangazwani ukukhuluma ngenasidingo Thabane ngicela uqale phansi mfowethu ukuthi uMax ungena kanjani ngoba indlela oyichaza ngayo udaba lithinta wena amakhosi angatholanga imoto areport kuwena nomhlonishwa o responsible ekudistributeni imoto uMax ungena kanjani uthi nje nqampu uchancellor ungena kanjani into engifaka kahle la ngifakwa ingoba mina ngeke ngaba nayo imeeting nochancellor ngambona ukuthi umuntu onjani mina yaba yodwa iphinda ngiyakhona futhi enye angaze ngenze ngisho ivideo ukuthi ngibe nayo ngambona ukuthi umuntu onjani umuntu obakhathalela abantu umuntu owakhathalela amakhosi umuntu osikhathalela isizwe show mina ngisho mina ke ngisho straight talk nje it's my game yabo izimpi zenu mazikhona funa mina ngikwazi ukuyilawula kodwa mase khona umuntu ongasalawuleki ehlobekiswa zidididi mhlambe wayizona engeke zimele makuthiwa lento iyasuka uyabo ngeke thina si entertain eliyonto awuqale phansi Thabane ukuze uMax akuzwe no Max futhi naye uzobeka ngendlela yakhe nawe umuzwe beke natholana soqhamuka nesinqumo ngeke ngiqhamuke nesinqumo ningakafindani each other you must find each other first while we are watching angiqale la King ngaqale ngazenzela nje ngifuna nje ukuba nencazelo mhlawumbe ukuze Sophia la sek-understande kakhona ukuthi sifike kanjani la sikhona kweyokuqala ngafike ngakhanda ivideo ebuzayo ukuthi yini isilo yini ubukhosi so ngifuna ukuchaza isilo ngifuna ukuchaza nobukhosi bese ngizama ukumbula abantu amehlo ukuthi they still have to fight ukuthi mina ngokwami nangokuhlaziya kwami they still have to fight ukuthi isilo sibe ngaphezulu kwa president ngoba asikwazi ukuphila ngaphansi kwengcindezi isilo ngokwaso nangobukhosi baso akuvumi kanjani so ekuchazeni kwami lokho futhi ngingasideleli ngingasho lutho futhi nje ngichaza isilo in general ukuthi siba yini ngathola ilokhunja ngathola sengibona ongabona ivideo ngokwami but ngayiziba leyo video enziwe uMax ivideo yakhe ithi anikakafiki nina kulelo zinga lokubuza ukuthi yini isilo yini ubukhosi lo mbuso loyo anikakafiki kuona eningakwenza neningaba busy ngakuhamba nipetula umdidi eGoli naseThekwini
and mayizobala lezi indawo embili ukuthi iGoli naseThekwini shuthi lo muntu definitely uthi mangiseThekwini soyempetula umdidi ngiyithulele futhi ngiyibone lento ukuthi uyangiyisa uMax but angifuni ukukuveza and then ekseni wangifonela ekseni maye ngifonela ekseni ungifonela uthi kimi kunjani ithi ngiyaphila uthi angisakwazi ukuthi hayi wena ongatholakala ocingweni sakhuluma ngokuthi ngeThekwini bese ngithi mina hayi no ngizoya eThekwini ngizohamba ngemoto yami entsha ngithenga imoto entsha athi hawo sangitsheli ngithi hayi ukuthi angisakutsheli wena vele ngingwena usatholakali athi hayi okay hayi ngiyakuzwayo ibe ngathi yadamba ke lapho awe inimayelana nomunye umfana onamehla ngathi onamehla eShayina njengoba enamehla eShayina nje ngikhandele yena but ngisazoyi-editha ke ivideo ngizophuthuma masinya ngiyoyi-editha ngifake isithombe sakhe because angifuni abantu bebone ngathi le video bengiyikhandele wena ngimlindele ngithi hayi kusho ukuthi lento usazoyenza ngimbona ukuthi hayi bezongibhuqa iyamudla i-guilty conscious ukuthi uhlangane nevideo yami ekhandele leyo nto le kanjalo okay ngayithulela kanti ngizothi mangiqeda kuchaza isilo nobukhosi nendlela ekufanele ku-operate ke ngawo kula khona amakhosi efinyelele kumina ke khona ezobika udaba lawo lemoto kumina ukuthi we think you are a guy that understand ubukhosi nje so siye sathinteka ngaphakathi ngoba sithema noma sibuka amavideo akho siyababona abantu bayasizakala ngemali zabo ngeproperty yabelahlekile nani so sicela ukukwazisa nansi inkinga esibhekane nayo sonke siyamsaba uthula sizwe Buthelezi ngoba ulapha kaGobt angazi noma kaGobt angasikhipha nokusikhipha kwi-payroll angasixosha nokusixosha ngoba njengoba singamakhosi sifana nabantu abasebenzayo sifuna ukuzokucacisa ukuthi imoto lezi asithengele ayethe usithengele zona akasinikanga zona lezo moto othathwa abantu be-IFP nabantu abahambile bakhona laphana abantu abapretendiwe ukuthi bangathi bangamakhosi kodwa abantu abasha labasibasi ngithi mina hawu kanjalo bese ngithi mina iproof yaloko abantu bengikhombiseka ama-proof akhona ngirelaxele bese ngiyeza nje ngizobuza nakhona ngiyibuzela ngecriteria esetshenzisiwe ngithi angiqale nje ngiyibuzele ngokuhlakanipha icriteria esetshenzisiwe ngoba kodwa ngikuveze kancane nokuthi akhona amakhosi akhalayo ukuthi awasitholanga imoto ayike kuthi kusa nje ngibone sengiyathekwa thiwa hayi uMax ukhipha ivideo ngiphuthume ngiyobona ivideo kaMax uMax ubeke izithombe zemoto uMax kuba accurate okwakhe ukuthi into engiyikhulumayo uvele ebeke kona exactly naye kwivideo yakhe but umbona ukuthi ukwi-opposition side ngabona ukuthi vele noMax asayibamba incingo zami kusho ukuthi lo muntu lona osengijikele yindaba ebeka kanje izinto noma mhlawumbe uthunywe yibo babumancinzi ukuthi akalwele izinto lezi ngoba amahlazo obukhosi aseyaphuma manje yini kuphi inkinga yakhe uMax vele emoto yamfonela noma uthi ufuna ukumbuza into awumtholi ke manje efonini ngavele ngabona ukuthi yazini kusho ukuthi lo mayeselwa nami angibe yimpi ke kena angivele imkhombise ukuthi sengiyalwa ngcono mina ngikhipha amahlazo akhe ukuze nazobona ukuthi hayibo aphuma manje amafile angeke ukumvimba lo muntu kanti kuzothi makuthi Peter kwase kufika iphephandaba elithi hayi khohlwa uMax usebhadela umyezi bafikele nemali babhadelwe manje uMax singaka uMax naye engeke sahambisana na ngoba uMax useqinile manje ephakethini akaseyinto ongayivimba vele uyakwazi lokuthi amakhosi awayitholanga imoto kodwa ngesimo sokuthi sekukhona kutholile ngeke mfowethu samconvince kwafika ngisho uNtusi ezongihlekisa wangihleka uNtusi wathi hayi uyabona lo usefana nomdlwana osowujikjela iqathe emlonyeni ngeke usakhonkotha khohlwa uyamazi uMax mayazi into wrong vele imemeze kodwa ngeke aza imemeze leyo sebedlile labo ngeke besakhuluma
So uMax kahle kahle mina ngokumazi kwami ngimazi ukuthi ungaphansi kwenkosi uMancinza ngoba Kwansana ngabantu sekuthinta amagama abantu abahloniphekile mdlapha. Lokhuza iMax njengamanje angimazi noma ulokhuzana kodwa nake yakhombisa ukuthi ukhona online. Makhono uhamba naye akamtshela ukuthi sekuphawula yena manje. Angazi ukhona ukukhulunywa nami. Okay mate. uThabane ubebeka into ebeyimbangela ukuthi kugcine thinteka igama lakho kuthinteka nelika Mancinza ubeka as if wena ubu counter attack ngama video after enzi video so asikwazi ukulalela iside sefletin lakhe wangivezela nanokuthi uyaphuza ukubaholela uMancinza uphuza ukholela yena specifically ngoba manje sekuyipayroll yangakhona so manje mina mangabe ngimchecka ngimazi ukuthi usebenza kwi social media uqaphela isimo sokuthi abantu abachapha amakhosi abachapha ebukhosini ikahle kahle nje uyawumonitor social media for such things so ngacabanga ukuthi no man uMax usho ukuthi uthola instruction from Mancinza ukuthi akazocindezela lento engiyikhipha into echaza ukuthi amakhosi awatholanga imoto vele definitely amakhosi awayitholanga imoto leyo nto le effect ubaba uthula sizwe Buthelezi nje obade ngimmemeza kangaka ngimmemezela ukuthi akeze ngempela azohlambuluka anikeze amakhosi imoto because uyablimaza ukhosi mangabe enza lento ayenzayo so uMax ke mayevimba lokho mangiveza ukuthi kuno wrong khona yena isigebengu asivikele akhanda ivideo engathi incoma isigebengu angeke ngise ngihambisane noMax ngoba uMax ufika eSouth Africa idirect engathi uyale ka right okay Thabane egcine nathi left Thabane baba sengikuzwile ake sibambe lapho yabo kodwa kule information unayo yabo ngiyayizwa kodwa nami njengoKing Bhaka kukhona okushoyo okusha kumina kodwa kukhona futhi okushoyo engibona kahle ukuthi kune misleading like here and there uyabo but akenze kanje angithatha ithuba nginikeze yena uMax Ngiyamuzwa umfana uyazama ukuchaza and mina iyangithusa yonke into ayikhulumayo ngoba yonke lento ayikhulumayo ngiqala ngaye nokuthi nje njengoba ethi mina ngamxoxela ukuthi ngihola late angazi ukuthi sasixoxa phi lokho uhlanganiswa yini yena nokuhola kwami ngiholelo ubani ngoba uThabane nje ngimazi manje la ku social media akaze ngihlangane noThabane akaze ngihlale phansi noThabane asazani nje noThabane uyabo nakhona ukuthi afike kimi ngiphila nawe King ebese King umlamlela la khona wamlamlela khona wagcina esemkeleke ephila kanye nathi ngapha nakona lokho kwaba kuhle kimi ngakujabulela ngoba umfana ngiyambona ukuthi ufike ngamandla amakhulu ngesibindi esikhulu la ku TikTok and izinto mina bezingihlanganisa noThabane kakhulu makuthiwa siyafonelana bekuyizinto eziphathelene nezinyanga ubeka ngireportele makhona inyanga egolozayo noma ezama ukumlwisa emenza isilima sixoxe lokho uma ngabe ngikwazi nami ngine airtime anginikeze inamba yaleyo nyanga ngicommunicate naleyo nyanga asikaze sinoThabane King sixoxe into enye nje into nje esake sayixoxa noThabane into ephathelene nezinyanga kuphela angiyazi mina yonke le information uThabane ukuthi uyithathaphi because ezinye zezinto uThabane engizizwa nje emingazo
izinto engazi kahle King ukuthi ngangixoxa nawe uyabo akaze nje ngixoxe nomunye umuntu izinto engazi kahle ukuthi mina nawe sinje ngathi sizalo umama oyedwa nobaba oyedwa mina nawe sinjengobhuti ubhuti wami mina ngumfowenu uyabo so sixoxa yonke into mangisey'inkingeni ngikufonele King mhlawumbe ungibize or ngikucela ukuthi ngikuvakashele ungilekelele ungithwalise inkinga engisuke ngibhekene nazo so uThabani bengingakafiki esigabeni sokuthi uThabani ngixoxe naye ngendlela engixoxa nawe ngayo besingakafiki sinoThabani kuleyo level yokuthi kube ukuthi sengimxoxela zonke lezi zinto athi wayixoxelwa yimina ngoba ilevel ebengixoxa ngayo nawe King uThabani akekho kuleyo level leyo uThabani bekumfowethu nje ebesisamamkela la endimeni yethu yobunsizwa sisamamkela usazosicathulisa sesihamba naye uThabani ebunsizweni uyabo bengingakabi umuntu osekule level yena ayishoyo la athi ngangimxoxela lokhu ngangimxoxela lo angazi ukuthi uyithatha lezi zinto ayishoyo kodwa ke King engingakusho mina esayidini lami amavidiyo uThabani athi amtriggerishile athi mina ngangilokhuza King uyangazi akekho umuntu ongazi bonke labantu abangithukayo la kwi-comment section nabangekho la they know me akekho umuntu ongangazi eSouth Africa mina angigudlani lento yomagudlana uThabanalo eyisho la uthi ngangimgudla evidweni ngimgudla evidweni mina angiyazi nokuyazi lonto ukuthi umuntu ugudlwa kanjani ngoba mina umuntu ngimqonda ngqo noma ngathiwa ukiphi level ngimbiza ngegama mina umuntu ngimqonde ngqo uma ngizomenzela ivideo ngisifuna ngize ngisithole isithombe sakhe ngisibeke la ngisidisplay ngikhulume naye abantu besibuka isithombe sakhe lento yokuthi manje ikhanda lami alisebenzi akaze ngigudla umuntu mina ngicela ukwenza umbuzo Max ngayenza yokuqala ngangishaya lo mfana ekuthiwa uPay umfana ekuthiwa uPay owenza ivideo ya trenda wabuza ukuthi yini umsebenzi wesilo ekhuluma indaba yokuthi silo ngisho izimali zakhona leyo video leyo uma ngabe ngiyiphendula mina kwaqondana nokuthi uThabani naye wenza ivideo ecishe ifane neyakhe lo mfana ekuthiwa uPay umfana ekuthiwa uPay ngamsesha la ukhona ivideo yakhe ya trend ikhona ngisho ko YouTube ivideo engangiyiphendula mina ngimgudla umuntu King uyangazi King akekho umuntu ongangazi ngimgudla umuntu mina King umuntu ngimqonda ngqo ngithatha isithombe sakhe ngisidisplay ngikhulume ngaye mangimthuka ngimthuke ezwa live uyabo and mina nginayo into uThabani ingane King bengeke ngigudla uThabani mina makuthiwa bengifuna ukumshaya bengiyothatha isithombe sakhe ngisibeke evidweni ngimshaya live uThabani ilevel uThabani esazana ngayo mina naye akekho kwilevel yokuthi makhona uwrong engubona kuye sengingamgudla ngingamshaya uThabani ingane kunabantu engibashayile mina King ingane uThabani Max manje I'm not sure ukuthi uyangizwa noma ungizwa ngimgudle kanjani uThabani ukiphi level ngaze ngimgudle nje ubani uThabani ubani ngamgudla mina Max I'm not sure ukuthi uyangizwa noma ungizwa yini I'm not sure ukuthi uyangizwa noma ungizwa yini it's like mhlambe akuxhumaneki sure Max uThabani uthuke laba abathukile uthuke ubaba uthula sizwe wathuka okay angibayeke Max ngicela ungiphendule phela Max lawuleka mfana wami yeso ngithi mina kuwena asivumelana uyangizwa noma ungizwa nje sikhuluma kanje uyangizwa uyabona indlela okhuluma ngayo uThabani uzofuna naye ukukuphendula ngalendlela lo athi uMax unjeni mina ngikhuluma kanje King anginayo nje enye indlela uma ngabe indlela engikhuluma ngayo iwrong ayikulunge ukusho ukuthi angimane ngingakhulumi akaze nje ngikhulume mina ngenye nje indlela mina ngikhuluma nje kanje King this is my way of speaking Max mfana uThabani King akekho kwilevel yokuthi ngingamgudla uma ngabe uThabani esangana uThabani ngiyomqonda ngqo ngithi uThabani uyadakwa uyabo bakhona abantu abakwi-level yokuthi ngangingabagudla mangikhuluma ngabo hayi uThabani Max Max
Max uyangizwa noma ungizwa? Nguzwa kahle King. Ngiyacela thatha phuza amazwi ngabe khona eduze. Uma kulungiswa akufani noma kusuke kuthiwa ayihlome ihlasela izinto. Uyabona umuntu uma ulungisa kodwa ukukhuluma sakumprovoke like uzobuya kanje funa ngikhuze yena ngikhuze wena. Mina into ebengiyifuna kuwena kunento uThabane ayiraisile athe wena uthe kuyena uqashwe uMancinza ukuthi wena ummonithele isocial media yakhe waphendula wathi izinto ayisho uThabane izinto ezinye ke wayikhuluma nami mina ngifuna ukubuza kuwena ukuthi sike sakhuluma yini nawe safika esigabeni sokuthi uMancinza uqashile ukuthi umonithe isocial media. That is the question. And lento musu kusebenzisa leli thuba ukugadla nokuyiveza ukuthi unamandla angakanani. Uyabo lokho ningakwenza ngingekho mina. Njengamanje leli thuba Max lisebenzisa ukungilalela nokufuna indlela yokwenza damage control. Kodwa mawusathi Thabane ingane ngamgadla kusemnyango ngenza u1 ngenza u2 uzobuya uThabane athi uMax ingane na. That is why ngithi ngiyakwazi Maximum. Ngiyakwazi Maximum. Wena uma ukukhuluma ufuna ukwenza isense awukhulumi kanjeni. Uhlakaniphe kakhulu ungayishintsha leyo tone ukhulume kahle uthi King u1 no2 no3 King lo show Thabane honestly speaking angikwazi ukuze unike mina ithuba lokuthi angibuyele kuThabane ngithi Thabane ukuthatha ephi because awukwazi ukuthi uzothe khona uThabane kodwa uthi wena awumazi into uyithatha asimbuze uyithathile. Between me and you sike sakhuluma yini nawe ukuthi wena uqashiwe uMancinza ukuthi ummonithe isocial media yakhe. We King anganoma ngiyezwakalani. Ngiyakuzwa manje. Ngithi mina kuwena umbuzo wami Max ngicela uphendule wona because iyangidida itone yakho mfethu and izosebenzisa kanzima itone. Ngicela uadjust itone noThabane bengabe buya la enyusa itone ngena inhlamba ngizoyikhuza futhi liyonto. Ngeke ngikhuze wena kuphela. Lana kunabantu abahlakaniphe kuma level angafani abasilalele abafuna ukubona ukuthi siyakwazi ukwenza into ekuthiwa yi-problem solving. Uyabona? So uma wena uzongena ushutha ingane umfana omncane ufika izolo unani lapho you are not solving a problem. Max. I-problem mawisolva u1 no2 no3 awazi. Thabane ukuthathepha ukuthi nokuthi naye angene politely so athi ngikuthathe la nala. Uma kuukuthi wena usafuna ukumtshela indaba zakho uThabane angisuke mina. Ukuze ningatshelani lapha phambi kwami. Ngithi mina Max umbuzo wami sike sakhuluma yini nawe ukuthi umonitor social media. Haya ngiyazi lonto ngiqala nokizwa. uThabane umngaleyo nto uthi into eyenze afaka igama lika Mancinza ile ye social media ile yabona manje usuyabuya kwithoni engiyazi awuyazi leyo nto nami futhi angiyazi leyo nto angithi uyabona ngiyakufakazela uThabane ngimbuzile uyithathephi wathi nitheni ixoxa angithi ngiyazi verse mina ukuthi verse ukufonelana benikwenza nifonelana le ukuthi ngiyafonelana noma cha between nina niyazi ukuthi benifonelana nixoxa uthi uthema nixoxa naze nafika lapho yabo but deep down mina ngiyazi lonto ukuthi ayikho niyabona yini ukuthi sekugena igama lika Mancinza ngento errong ngento engekho la ngena kodwa King uThabane umuntu ogcina ama evidence uThabane uyarecordana uThabane akadlale leyo record la ngisho leyo nto kuye mina ngikhuluma ngenkosi uZondi akaze ngikhulume ngenkosi uZondi noThabane uma ngabe eke wayirecord inkulumo enjalo ngikhuluma naye ngenkosi uZondi akayidlale la akekho umuntu ongamazi uThabane ukuthi umuntu wama evidence uThabane akayicreate izinto uza nobufakazi akuyena umuntu wama hearsay uma enayo leyo nkulumo akayidlale la izwakale manje ngicela ukumbuyisa uThabane la naye Thabane baba uthi uMaxi
mhlawumbe ngixolise ngethona ayisebenzisayo akaqondile mhlawumbe ukuprovoka noma kanjani futhi angikaze ngiyixoxe leyo nto naye eyokuthi usebenza kwi-social media kaZulu nami futhi leyo nto angiyazi yabo wena uyithathephi my ingeyani imali uZonda amholela yona eyokuthi nje uyini isithusa nkawu uyithathaphi leyo nto if leyo nto leyo oyishoyo wayithola kimi ngithi mina dlala irecord ngikhuluma nawe ngenkosi uZondi dlala noma nje ngikhuluma anything dlala any record ngikhuluma nawe with anything mayelana nenkosi uZondi dlala nje into ongathi nje evidence ukuthi ngangikhuluma nawe naku ivoice yami na ivoice yakho ngixoxela indaba zokuthi mina ngikholelwa inkosi sacela okay imani bafowethu ifunayo leyo nto idlale manje imani ngicela ukwenza nje la mina ngoba ngiyayibona lento ukuthi ifuna ukuphuma esandleni mhlawumbe ngicela ukwenza iruling yami bese ngitshelwa ozoyiphikisa iruling la ukuthi ithini eyami iruling ithi Thabani baba uthi uThabani mina ngatshela yena ukuthi ngisebenzela inkosi uZondi ku social media akadlale leyo proof leyo ngitshela yena leyo nto leyo ngoba kuyabhebhetheka nje amanga yahamba gcwala South Africa yonke uma ngabe leyo nto iqiniso akayibeke etafuleni ayidlale manje ibe evidence uyazi Maxi why ngithi ngicela ukwenza iruling it's because ngiyayazi mina impilo ebeniphila you were like brothers noThabani yabo so you were like brothers now ungangifakazela futhi lapho you were like brothers shiyani ukuthi manje you are not getting along umuntu osuke brother wakho ni understandani there is no way ukuthi ungamrecord wena ngiyazi awukazi umrecord uThabani noThabani ngiyazi akaza kurecorda wena uma ngathi uThabani ubekhuluma nawe bekurecorda ngabe kade uThabani into eyenzeka ngaka right kumele yenze ngaka left uma ngabe sothi akakhiphe iproof lo ye recording shothi sokuthi nawe Max khipha iproof ye recording ngeke siye ndawo that is why ngithi lento izodinga my ruling uma kuukuthi nina niyahluleka siyikhuluma because manje uThabani mayesekhuluma into ulande ngimemeza ngayo ngimemezela ukuthi akeze ukuthi mina azohlambuluka anikeze amakhosi imoto because uyalimaza ukhosi mangabe enza king ukuthi uyasolve ebese wenza njengoba wenza njengoba usuzama ukuprotecta manje ukuthi isigebengu asivikele akhanda ividiyo engathi incoma isigebengu leyo nto from angengise ngihambisane noMax uyikhulumelani leyo Thabani uyabona mangabe usolve something Thabani awuqhemi my brother awuqhemi ake sibambe ngithi mina kuwena uMax uThabani uthe benifonelana nikhuluma ngezinyanga kodwa nami nje inyanga ayilungise kulungisayo into ebeniyikhuluma I believe ukuthi unayo lo evidence here and there uyabona leyo but noThabani uthi ukhulume nawe wathi wena nakhuluma ecingweni ngendaba ukuthi you are monitoring i-social media kaZulu I believe uThabani unayo lo evidence I believe ukuthi nobabili ninayo no evidence uma ningenayo no evidence nobabili ni wrong uqaphela isimo sokuthi abantu abachapha amakhosi abachapha ikhosi efuneka kumina ikakhulukazi nje uyawumonitha social media amakhosi ebeniwenza noThabani ubenikhuluma ngoba kukhulunywa ngezinyanga mancinzi ukuthi
uThabani khona beyenza ibiba about inyanga ekumele ifonelwe nekumele kwenzekeni nekumele planet uthe njani definitely amakhosi awayitholanga leyo nto leyi if uthula sizothelezi njengoba ke ngimmemezanga ngimmemezela ukuthi akeze ngempela azohlambuluka anikeze amakhosi imali because uyalimaza ukhosi imali benza ngicela bese sumoya kuqala so la ethi khona ulokhuzana uMax ulani social media kazoni unale evidence ngoba uMax ufike South Africa direct engathi uyale ka right Thabani egcine nathi left okay wena Max evidence yakho kakade kukuyini sengikuzwile ake sibambe lapho yabo isho nje inkingi ukuthi kule information unayo lesijwayele ukuxoxa naye ngezinyanga i-evidence ishole ngishilo ukuthi kodwa nami lokho kwenzeka uthola ukuthi inyanga okusha kumina kodwa kukhona okushoyo engibona kahle ukuthi ebese ngithi hayi kulungile leyo nyanga leyo ngangithumelele inamba yayo ngizama nayo ngasese ngizwe ukuthi izoresponda kanjani wayengithumelela uThabani lezo namba ngithumelele nezinto ama-screenshot neimali lezo nyanga lezo ngoba manje sekuyipayroll yakho because so manje mina ngiyachecka ngimazi ukuthi usebenza ku-social media uqaphela isimo sokuthi abantu abakhapha amakhosi abakhapha ibukhosi ikahle kahle nje uyawubona ku-social media for such things ngicela Max singazalani indaba yokuthi engathi lana khona ukuphuza code dilwayo ngibuza mina i-recording ye-conversation ukuthi unayo yini i-recording uMax ngikhuluma naye before akusendele akusendela yona unayo yini i-recording uThabani unayo yini recording asikhulume nge-recording bafana sizobuthelezi njengoba kade ngimmemezanga ngimmemezela ukuthi akeze ukuze bethi uThabani akanayo uMax asivezele yakhe bethi uMax akanayo uThabani asivezele yakhe uqalile ukuthi i-evidence kube i-recording kuphela ukuthi makukhulunywa nge-evidence nje kuthiwe asikhuluma nge-recording kuphela khuluma nge-recording angeke ngisengihambisaneke noMax uwena ocele i-recording kuThabani ye-conversation i-recording mina ngase ngidinaya le recording because ukurecorda umuntu kule information unayo ukurecorda umuntu akufani noma ekusendela vele iproof yokuthi umuntu bethi ngisendile fune kuyiveze lonto basukhuluma kanje but i-recording isuke isho ukuthi baqalena umthembanga i-recording iveze izinto eziningi withina abantu abasuke bethilisana uyabo so that is why ngithi mawufuna i-recording kulo seflethi funeka lona bethule recording sengimbuka ngelinye ukuthi hawu Thabani ukukholela specific uma uthi wena une recording ngikubuka ngelinye ifu kodwa mawuthi akalethe noma yini athe unayo hayi recording sizomcela ukuthi yini onayo usuke waba ngqo ukuthi ufuna recording uyawumonitha ikhande nawe igama le recording and ngiyayazi lo recording impethu ukuthi yenza ukuthi kade kunoqhoko bezela lento engiyikhipha as much as wena ungajabule iveze recording but mina nabantu bangathi awukade kuleyo omunye umuntu angayifihli ikhona recording ngoba abantu bazothi hawu labantu uyabana phansi mfethu ubaba uthi uyasizothelezi njengoba kade ngimmemezanga ngimmemezela ukuthi akeze ngempela azohlambuluka anikeze amakhosi mina kini angikwazi ukungishona lena ukukhosi mangabe enza lento ayi angaze ngimkhulume naye ngaleyo nto leyo ayikho leyo mvimba lokho mangifonela ngakhuluma indaba ukuthi mina ngisebenzela akhanda ividiyo engathi ngisebenza ku social media angisengihambisanele noMax ingakho mina ngithi uma ngakuThabani ekhuluma usually ngokuthi egcine nathi evidence ngathi mina nayo into enjengaleyo angafakazisa ngayo leso statement ake sibambe lapho yabo sifike size sibalasa kule information unayo ngicela ukubuza umbuzo ngiyayizela ukubuza umbuzo kodwa nami lokho ngibhaka ngisacela ukubuza kukhona okushoyo okusha kumina kodwa kukhona futhi okushoyo engibona kahle ukuthi kune misleading ungabuza Thabani uyabeduka namasosha ebusuku sikwi-phone call bakufanele ngirekhode lokho ukuthi uyaphuza baholela uma bafanele ngikurekhode lokho uphuza ukholela yena specifically ngoba manje sekuyi-payroll yangakhona so manje mina manje ukuthi kuchecka ngimazi ukuthi social media uqaphela isimo sokuthi abantu abakhapha amakhosi abakhapha ebukhosini
ikahle kahle Angithi nje ngoba ubuya wena ekugcineni umonitor uyayifuna social media for irecord. such things Ngale ngase ngoba umntwana ngicabanga londiwe ukuthi eduka no namasosha. uMax futhi uthole ubani i-instruction from osefune Manqinzi ukuthi kurikhode ngoba ngithi mina akazocindezela lento wena ukwazi engiyikhipha ukuphusha amanga into into okay ongeke ngiyabuza ungazi okay lapha ngicela ukukubuza ke mhlambe kongathi uyakwazi lokho umntwana londiwe eduka namasosha ekufonela ubunami kuyicall uyakwazi lokho yeah ngiyakwazi lokho ethi uyasho ukuthi nganginawe kuyikhole okay angikubuze futhi omunye umbuzo uyakwazi lokuthi ama lokhu njani uyakwazi lokuthi inkosi uZondi iyona ekuthengela iBM angikwazi lokho ngibuzwa ngawe okay awukwazi nalokho thatha lokho wena okay awukwazi lokho nalokhu kwamasosha nalokhu kwamasosha lokho akaze ngikuxoxe nawe lokhu kwamasosha hayi Maxi akaze ngikuxoxe nawe Maxi lalela Musa uyicontradict uyabona njengamanje uyayicontradict iaudience ikulalele ngithe mina kuwena Musa uyicontradict uyayicontradicta uyabona manje uyayicontradicta ngikubuze umbuzo uyayicontradicta ngempela uyayicontradicta uzwile kahle umbuzo ukuthi uyithathaphi lo mfana izinto engangixoxa nawe uyithathaphi lo kusho wena nje uthi kwangena ucingo likamntwana olondiwe unaye kwi-call ngikhuluma ngale nithi intayo kusho wena uthi nani naye kwi-call bathena akayizwanga into engangixoxa nomntwana nje le into engangixoxa nomntwana ngayixoxa nawe ngingakayizwanga lo because lo mangena i-call ngamdropa lo nangu khona Thabane kwenza kanani mangena i-call wayibambe ifoni yakhe nje ikhala kulaba abanye ngoba umntwana londi uyaduka namasosha wathini wena angizange ngisho lutho phela ngangothini owa ongazisa ukuthi kungani uzovala ifoni call uyabona ke Max mina ngalolu daba mina nawe inkulumo yami ngalolu daba ayigcinanga la igcina khona le beyami nawe nje ayigcinanga ukhuluma nami ke manje ngokuduka komntwana londi ayigcinanga la osho ukuthi njengoba egcina la ngiqinisile impela uqinisile impela yikho impela lokho engikushoyo ukuthi lento angangiyikhuluma nawe impela king ngangixoxa nawe impela lento uqinisile impela futhi awungizwa ngithini ngithi mina uthi abane ngiyamuza uthini uthi kuyena awuchazanga into eziningi uthe kuyena nanga umntwana londiwe uyaduka namasosha usho lokho uthi abane yabo uyaphela futhi lapho ekuthiwa ubeqhubeka eveze ezinye izinto esazikhuluma nawe after that uzwena obuzobuza khona mina ukuthi uyithatha bafethu ngicela bafethu i-level ye-reasoning njengamanje akunyuke yona bese kwehla ama-emotions lento ngenilungise ngama-emotions ngeke bafana ngisho ngabanje omunye uthesha omunye omunye ngasamlalela omunye usejahwe ukuphendula naye anisakwazi ukulalelana ehlisana imimoya umuntu abephatha umoya ngoba lento manje lomu uThabani uyithatha phi indaba zenkosi uZondi ngoba akaze ngixoxe noThabani ngenkosi uZondi mbuze nangu usithatha Thabani ngithatha kuye nje kwi-phone call ama ngabe ngimtshela musa usedaka utshwala uzothi ngiyamsukela ngoba esedaka utshwala wena uhlolami udaka utshwala phela lo muntu engikhuluma naye njengamanje Shuthi uMax usegula ngekhanda ngempela. uMax ngisho usewugogo omdala, ukhuluma into aqeda khohlwa. Shuthi usedaka utshwala uMax, hayi ukuthi ugula ngekhanda. uMax wenziwe. Thabane ngikhuzile lo language. Thabane mfethu vele into ebengifuna abantu bayibone iphukuphuku kuphela ezingayibonanga. Ngicela ukuhamba mfethu ngoba vele ngibhizi.
sengishawa na isikhathi ngiyabonga kakhulu King mfowethu ukungi-invite ngiyabonga Thabani mfowethu ukuthi ngifikile sakhuluma mhlambe ke noma ngingaphelile mhlambe nizophinde nivule futhi live nisimeme sizofika abafowethu okwamanje ngicela ukuthi nje ngithi shelele. Uyabona mina Max angikufakela ngante eniyenzayo la. Mina nje Max nawe Thabane anginibizela ngante eniyenza la. Into mina kade nginibizela yona la. Angakayikhulumi mina enginibizele yona. Sekufika isigaba niyavalelisa manje nivalelisa kodwa into enginibizele yona mina ngiyikhulumile. Kusakhulume nina kusamemezana